Hi mayam ngasi gi makeup sidi mayam na yam na ingon da request tawbirak pa simple makeup oidini mayam amana request tawbirai Kangrao set pa matamda amadi thabak chat pa khutpa matamda ko yamda chuna gan ba makeup ama tawbro na ko adodi mayam ngasi se natural makeup oidini simple makeup aikhoina makeup se tairaga ko yengo ta tai da man ba aikoi skin gi pura ko natural phajaba man ba makeup to dia ko Kerasu Kedabi na khang da ba do adodi mayam video se hauna ba tawrasi makeup how do mamang da skin care to was am important ni mayam agi video sum ya ko ri khang bani ko video khuding sum hai bani ba ko asina mo ko makeup se hena mu phajahan gani ko gi base se flawless oi bada mateng pangi aduga makeup se su to mo tabda yamna nungai ba ko gi skin se soft oi ramina aduna nungti ai gi to skin care to biro kari kumba skin care amata to driba oraga di skin care se to biu skin care to wa hodri karim tai draga su ko gi mai se phajana ta thok piro natraga wipes amana phajana mai se hana clean to biro ba ko adugi matung da moisturizer ma lawra tai biro aduga makeup se hoba yare sunscreen ma lawra tai ba ka bi no me sunscreen gi maram da ba yam ma ne comment hang biri ko habadi sunscreen se mamangi video du so ina hai grabani ko ko toner tai ra di sunscreen se tai ba ya bra degi sunscreen se kara main tai do moisturizer gi makha da tai do ra serum gi makha da jaha hang ko do yengo ko me am sunscreen se ko gi nungsa da gi protect to na ba pot ni ko ma na ko gi skin se nungsa da gi protect to bina bani aduna ai ko ina for example oina yum da yam nungsa sara ka parda ma khali da ko same adu mai na ai ko gi skin se da su parda ma khan bi do ni ba ko sunscreen se na ai ko gi layer ma khak piram do ni ba ko aduna sunscreen se punamak tai loraba matungda khwaidagi mathakta mana thangdoi ne bako khwaidagi mathakta khwaidagi last tai doi ni sunscreen se I hope I am clear orangane na khanjai adudi ngasi gi makeup se horasi care to biro aduga day time da to makeup oiraga na sunscreen ama loraga tai biro night time da to makeup oiraga di sunscreen tai bagi darkar ta de ko hauzik ai se skin care to oraga lakchare ai mai se hauzik makeup to na bagi da makta ready ore ko ado mayam makeup se hauzik thabak ma chatori ko makeup se taw dori ado ita raga di skin care do hana hana taw thupiro ba ko makeup ka skin care ga warak se ga khati tang gap se thambi ba ko mayam aduna hana skin care to biro adugi matung da makeup se haubiu hauzik thabak se chatori ado hauzik ave skin care to raga makeup se tai ba yai tai ba ya da bagi natte ko but khati tang mama ga ta horaga di hena mu nungai rani habidi ja haka ai ko skin care gi magi kana ga da mana to ga da thabak to phajana tahore dana ko adugai matung dai ko gi makeup se hobiraga di hena mu phai ko hauzik mayam skin care to loram dina makeup se haurasi ahan bada to doi se hauzik primer ni mayam sum khangiram lagadi makeup ki han step oidoi se primer tai raga oidoi ni primer se nai ko gi makeup se hena mu long lasting oheli skin amadi makeup ki marak ta mana layer ama khak pibiram gani maram aduna ai ko gi chemical mayam se dagi khrai ko gi skin se mana protect to bi aduna primer se am important ni inside cosmetic ki 3 in 1 prime protects and products is tum utlo wala sum haya ko mayam ado ayamba ai video sin da ko isum season aba products sum season aba ni ado lai kya uttabani ko ado orga so isum hara sum chakya ba ko aina sinari products si mak season agani haba ado ki karim darkar ta de ba ko som lai jaba any sona pamba product ama song skin type ka chana ba product to laura ka season abiu hauzik se primer se tawlo ramina ko makeup se hoba yare but aina hauzik tawdori step se ai khoi ki uring thongba mahing leiba mai se yamna pigmentation leiba mi gi ne ba ko sigi se yamna mai se problem oiba mai orga di tawbiro kanim leita ba orga di sigi step to tawba gi darkar ta de ko yam heavy oiba pigmentation leiba targa di mai siga mahing ba yam ta du khena leiba targa di ai khoi na dogi ba thak tu ga direct foundation de laga makeup hoba targa di ko khoi ki base ado flawless ori de na ko maram aduna khoi ki skin problems se hana correct obo se darkar ta ba ko yam heavy oiba dag du oraga na corrector loraga correct to bigani ko adugi video do already uring mahing kamaina khumgani haina video du da ina loina explain to jagar ham yaba ko kamaina khogi dag du uring mahing se kamai khumgani haina aikogi skin tone asidagi khara dark oiba ko shade ama ani dark oiba natraga su aikogi skin tone ga sum chana ba set loraga su kim kai de cancel to bayai but khajitang dark oiba na hena mu dark se khumba heli yaba ko maram aduna haujigai aigi dag du sing se cancel ta orage habedi concealer abamba malauraga sigi se khumna ba hotna jarage aina lori se sigi inside cosmetic ki pro concealer palette conceal correct contour se yaar pamaya machu hum se ko ase agi skin tone asidagi amadi light oi ko aduna ani se dark oi weba ko ado khara dark oi ba aduga gi undertone ga se ko sum chana ba color je laura gaina agi dark duk lai ba amadi uring kari ga chongi ba se sigi mathak sida is main tawna taira ga agi problem sing je kara ko ka tawna ba nazare ba khum na ba nazare mayam sumaina khum da bi da direct section ba to section ba yai to ga so ko base to hena
flawless oidaba haidare ma'am beauty blender ama laure aduga khutna blend tawraga su yai ko ado khachitang natural pambagi damakta ina beauty blender ama lauraga blend tawjare aina loriba beauty blender se judio gi ni ma'am sigi se amna hong bani ko under 100 ki manung da phang bani ko aduga nungsu nungai sina basum yai hojik ai tawrise ko hojiki aina conceal tawgi bagi mathak tu ko ai skin tone se ga match oiba foundation ama lauraga sumana layer am khate biram gani foundation taira su yai concealer taira su yai ma'am aina foundation taina ucha bani karigumba concealer laitaba taragadi ko sumana layer ama tawiram basana ekhoi haibadi dark color dai gidana mamang da ekhoi conceal tawbadi dark color ni aduga gi foundation asa mix tawna dana baina ko ekhoi gi base to murak tana ba haiduna sumana layer kha tawram bani hojik foundation gi damakta Maybelline Fit Me gi foundation ni asigi je agi shade number na 128 asigi lauraga ahan bada do to loin sandok chare adugi matungda beauty blender same beauty blender lauraga fajana blend taw thok chare ko ahan bada side ama hanaina taira blend taw thok chare ma'am maram di ko hojik se ma'am sa bani na degi fan kar thaidana ko aduga product sing alang tawna kangjaliya ba ko video gi bani na sum ngang khona leiringe da ko maram aduna side ama hana tairaga fajana blend taw jare aduga mathangi son side su taire aduga fajana blend tawre adui matungda hojik ai lower se foundation ni ko ma'am concealer kar lowroi ko ma'am maram ding natural makeup oidoni na daytime da su tawba yana ba haiduna ko ado hena ngokhatpa kar concealer lowa taraga di natural mande dana ko maram aduna same foundation ado lowrani aduga mid makha da ko smaina mid makha jidi katang akoi gi muri tawna dark duk leba khotpa ma yengma tamda awa mi mali dana ko aduga chinban mapan naton mapan ja ka akoi gi mai de area khachitang discoloration oiba area sing do ko loina smai tawna mu taibiramani aduga fajana muka blend taw thok jare same foundation ni ko ma'am ai lohi bado concealer kar sina gi dia ba ko hauji gai taw doi se liquid blush ma'am liquid blush leiba taraga li taibiro adu leita ba tarari jaha any liquid lipstick ama lawraga blush one sina ba yai taw goda bo khogi liquid lipstick lawri ba do ko khogi liquid oigera cream oigera jaha ma ko blend taw da khara nungai ba ko habari taiba ga dry oisan da lipstick lawbio adu raga so ina khara safety side da chatlaga ko ha nei taiba ga blend taw thok jare ko adugi matung da smai taw taire amuka blend taw thok jare ahan ma tairaga beauty blender dak launa blend tawba yai ko ma'am asum makeup tawgiba experience leba kangu gidi mayan tawbada nungai ni but ahan ba oina gidi khachitang beginner orga di nungai roi ko maram aduna ahan ra tairaga brush na khachitang sandomi na nungai re ko blend tawbo matamda aduna smaya sum sandok piro brush leiraga na brush na sandok piro natraga su khutna finger gi mateng na sandok piro aduga fajana muka beauty blender da dep tora blend taw thok jare howji to ise compact ama lori bus inside cosmetic ki compact ni lauraga set taw jagare ko blush tai ki ba jaga do aduda ina compact tha gi de ko adugi blush tai ki badugi mathak tuga powder blush amana bhajan taw na set taw biram gani asina mo ki blush to hena mo long lasting o hen gani ma'am howji ge mo tam da khachitang blush heavy man gani but makeup se lower matung da loina ai makeup se ma'am oxidize oi ko color sing se aduna makeup taw lower matung da loina set oi gini natural malakani ko howji blush alemba sing do ko laibak ta khajik khadang da khajik naton da khajik nanjin bi gani maram di khoina sumaina khajai ani ta ngang le daga to pamai gi to pe rias na ngang draga di yengo da natural man de maram aduna howji to se pisum ni sum yak na bagi da makta market ta product me am fangi ba habadi pisum da thana ba mascara ko brow mascara brow gel brow pomade pencil powder mayam fangi ko som pisum gi mong do yenga yak piro habadi pisum do yamna howdaba ko gi amta howdaba pisum oraga na gel do yamna nungai bani long lasting oigani aduga faja bani do gi do aduga pisum je yamna howbo oraga na pencil la sum mention biraga ko gi mascara do na sum thabi ba ko ado agi ora di ko powder sa lauraga pisum je yak chare pisum je mayam yak ko tamda over amta ye oi ko ina leijari ba shape se sitang follow ta oraga ina hang ba do mention bigani fill to gani ko draw to re maram di natural makeup oidoni color essence ki bronzer ko sigi se color essence ki bronzer ni ai video mamang de sum hang biriya ba ko color essence ki bronzer ga contour ka se khachitang khenai ko bronzer se na ko khagi contour ne sina ba yai but contour na bronzer sina ba ya de ko mayam howjik dugi do laura ga nose contour se taw bani ko nose contour do bon tam da yeng biu mayam pisum gi smaina pisum bo smaina jingkhat piram gani pisum se connect taw biram gani sina mu hena natural man gani nose contour taw ra ga yengo mayam yamna heavy taw da ba natte ko sigi light smaina taw
bronzer se malaurani lauraga leitaba taraga suko khigi ai se do palette yengo ba ko asiguma color ama lauraga ko sum contour bronzer ne sum sisna ba yai adu da laurani lauraga nose contour se taure adugi matung da haujiga in taure se contour na te ko myam bronzer ni aina hydra ne khajik tang khena yai na bronzer se na khigi khajik tang contour to gi badugi mathak ta thaya ba hai badi khajik tang atong ba jaga aduga ko aduga contour se na khigi mai gi shadow ta ba hom da khoina contour se tawi dena ko myam structure do phajana han bai da makta ko aduga bronzer se na khajik tang atong ba contour gi hek mathak duga tawi ayun nin hinda waraga di myam bronzer se tawi contour tawi ganu agi personal lagi apam ba haraga di ayun nin hinda bronzer to basna hena phajai bronzer se only khigi mai da mana color am add to ya ba ko sun kissed effect ka haina drane adugi do myam ha aduga contour se na kai haini mai se amna sep ta haning ba mama khigi nungthang night time to makeup ko oraga di contour do se amna phajidana ko khoi mai se pi haning mong da sep ta haning mong na sum to bai hai but day time da di natural man de maram aduna day time da to makeup oraga na contour to bi ganu bronzer tai view nungthang to makeup oraga na contour to bi myam adong gi apam mani ko ina apam du di myam da sum share tawre ko hauzik eye makeup ki da makta ko myam video se ucha gre peach color ama laure aduga myam ina ahan matai gi bodo only ko khoi lid outer lid amadi inner lid aduda taigani abako pura thungna ba taisan dabida maram de myam asmain to ba eye shadow makeup se ko khoi eye shape puna ma loi phajagan ba haidare aduga hauzik light peach color ama laure ko ina logi bodo Swiss beauty gi highlighter and blusher palette aduda gi peach color lauraga smaina crease line aduda phajana blend out thokchare hauzik simmer ama laure ya lori base Mars ki sigi rose gold kanoni highlighter ni ko sigi sana mid mathaki mayai duga ko middle of lid aduda hapira me aduga fajana sumana brush na muka fajana blend to thokchara me blend se amna maru oi ko me am blend fajana tawringai gi hena natural man doini hauji ahan bada tai gi ba color khara peach color dark khachitang dark oi ba peach color lo laurani lauraga mid makha da same tabirani adugi matung da ko light peach color do adu da laurani lauraga muka hana blend tawiramani mayam mid mathaka dai ba color do mid makha da subtan tai doini asina khoi mid se angkon da hena magi structure se phajaba heli aina hai haudaba soigiba asingdo myam videos ta phajana yengbiraga sum to birago myam loina explain tawbada ko hekta nang haude ba videos ne hekta hanjan gi bai tare myam aduga videos hekta sangdo gi myam yade ba brown color ma laure brown color gi eyeshadow ma lauraga sumana mi che tang uslap tawraga khara lakudak pajaga shadow lei pajaga se myam sida ko sida eyeshadow se taibiram gani sina mu hen khoi mi cheng pam dam da khar lau thuk no hon ba tanau to no ba look amaga pibi ba myam sigi se Korean eye makeup style ni ko ado hojikan matam se ki matam sida ko yam chatna ba madi mina yamna pamna ba style ni ado fasu fajai ko sigi style se myam ado fajara bani na myam akoi su kai tawbai tawroi do ko aduga myam ai fajan tawna blend taw thok cha kare ko aduga aina huzik brown color ma tai gi ko adugi manung duga ko ai manung duga shimmer mathak ta hap ki ba rose gold oi ba shimmer lauraga smai ta hapira mani mit ani se khatna ba se eng biro myam aduga yeng mo tamda myam ga sigi makeup se am hena tai ba khot pa ma loi ko sum natural man gani hauji kai tori se eyeshadow ma laure brown color gi eyeshadow ma lauraga upper waterline amadi smaina pakhong siga ta tai biram bako extra hen bab ta tai san biroya bako sbai tai basna hena mo khoi gi mit se phajahan bahai dar rasi ma happy bahai dar myam adul hora matung da hoji tau des myam eyeliner black action ba pam draga na sum brown liner sum phang mani ko do sum ek pa yani agi wena di ko hoji black oina gi e aduga mathak nom da ka chitang chingkhat la ko wing liner maina ka chitang ek piram gani mayam karigumba eyeliner se ek pa pam draga di ko khigi brown kajal do ko brown kajal do na mi thak siga ko liner do maina ka chitang ek piraga adegi brown eyeshadow ma lauraga phachana smudge taw bi ba ko adumain to budu su yamna fajabani yeng matam da natural man bani ko brown kajal su ek pa pam draga na brown color gi eyeshadow ma lauraga mit mathak siga sum kaji sum ek piramo adu su zum fajabani myam option mayam thamina ba ise ko selora matung da mayam aina hojik taw do se mascara taw bose am na important ni ko mayam mascara tai basana ko gi eye look se pura change taw bani ko aduga ko gi mit makha gi pa da su ko mascara tha ba se kaw wi ganu sigi se mayam gi video se sum uni ko mayam khenna ba sum yeng bio natural makeup oidoni na ko pa kai ka samta ha por ke ngasi ko
only mascara ta phajana thai bigani ko karigumba dum na pa hapa pa magadi yamna natural oiba eyelash hapiro ko sumi ai ko ai gi ora di ko hapcha dre hauji to de se koi gi pisum gi saru do mayam brow bone do aduda highlighter happy gani aina mit mathak tai gi ba rose gold color do adu gi do lauraga brow bone amadi naton do sumaina ya tai ba jaga se aduga hauji to isna mayam blush se ko yengo mayam ahan doi blush to ko hauji makeup loirak pe blush se ga habadi color sing loi oxidize oi gre jan gare abko maram aduna I hauzik amuka so hana blush to ko yamna hena natte ko just brush na blush to ko khachitang thambire ko aduga aduda yawa highlighter do aduga blush to ko khachitang mix taunaraga sumaina taibira me meyam hena I extra ko tongana highlighter kari kam ta taijadre maram di daytime gi logo iduni na ko kari ko night time na to makeup oraga di hoi highlighter to yai kaim kai de daytime do oraga di khachitang yengo ta natural man de ko hauzik lipstick ki damakta lip liner ma yak chare aduga lori base ko peachy nude color ni say inside cosmetic ni my numbers na 38 फजन तो था जरनी मैम अदो मैम लिपस्टिक से को सिगी से मैट ने बको अदो आइना का चितंग ग्लॉसी लिप्स पाम बगी दमक तको आई हुजिक लोरी से सिगी इनसाइड की लिपस्टिक नि लिक्विड लिपस्टिक नि सिगी से 2-in-1 हाई तरे साइड में दना क्योंकि लिप ग्लोस याव बको साइड में दना लिपस्टिक ओइबा सिस लौरगा का चितंग तैजारे मैम आई मेकअप से सिगा सुम लोरे को हौजिक आई ngaksam नाकोम kai gak lai kholaga laage oh मैम setting spray chaidri setting spray malawra charne मैम setting spray chai bus ne khoi makeup he na long lasting oragani adu extra glow mai add taw birani abako aduga मैम ngasi aina mistake ama tawre abako ina foundation ngak sam da ko foundation taiba tamda yam ngou foundation ama taisan gre abako ina alai ba mako habadi ai mana kalai ramba foundation ama taisan gre adu da bai ga gak sam ngasi setting taw lora matung da ko khara khetna re hai tare color se maram aduna मैम som da ko mai da tai gi foundation do adu ngak sam da sum tai bi abako hena natural man ba ki अदो यंगोई ngaksamna khajitang ngokhat na leire aduga maisna khara kaina taw leire ado sigi jagi mistake ne bako sine मैम ngase gi final look मैम hair style kari gak se koina hair style se di मैम ai kya haite मैम ai gi video yengo ri khangmani adura khajitang ai khajika curl tawra lakchare sini ngasi agi final look मैम ngasi gi makeup se ko aina product ki मैम tai ne ba ko ado ora ka su yeng ba tam da yam na natural malaga tai ra ka su ko khoi ne yam tai haina khang da ba ko natural khara man ba makeup ne ba ko personal lagi oina ko ai su ko makeup sai se yam na pam jai ai aina kari gumba natural makeup taw ni ba matam da asigi look sai tawi मैम su soi ra ki try taw ni yengo yam fazagani 100% sure yam fazagani ko yam try taw ni yengo aduga करीगुम्बा मेकअप से पामी तारगदी मेकअप नत्रगसु जा वीडियो से खजितंग फाव कानो फंगलगदी आइगे वीडियो सु सोइद्रबकी लाइक तोरमगा चटपिउ को गा लिपस्टिक से मैम येंगोइना हुजिक ग्लोसी समाइ तव थाबई मरम दिको अखोगी ग्लोसी लिप्स से को येंगो तमदा अखोगी माइस नौ थोकबा खर तनौ तनौ लुक पियाबको अखोगी चिनबान का सिकर सॉप सॉप मारेबको अदुना इना लिप ग्लोस सेशन होने अब मथक्तगी अदो से खंजन बिउ को अखोगी ग्लोसी लिप्स क्रीमी लिप्स से को याम कुइना अखोगी चिनबान स्टे ओइ दियाबको करिगुम्बा चाबा थकपि तौदबा तारगदी खकुइना स्टे ओइगनी अबको बट चाबि थकपि कै तौबा तारगदी सिगे से यांगा तौना कोकथरकनी मरम अदुना सोमना चकदरिबा मफमदुगी मतुंगिना यामना लॉन्ग लास्टिंग हेना लॉन्ग लास्टिंग पाम्बो ओरगदी मेट तो तैबिरो अदुगा सुम ग्लोसी पामगना सुम ग्लोसी तैबा याई कैम काइदे सनी मैम ngasi video sidi I hope मैम ngasi makeup se pamamgani haina khanjai video se मैम से
comment tawraga haibiro ngasi gi makeup se pambra pamdabra kamai tawrage haibado aduni mayam ngasi gi video se pambi ko taragadi like share subscribe tawiramo mathang da som ka phajaba video kya yeng bagi damakta ai mong video semjra ke khali mong haibadi mayam na kana ga dabako video mayam se makani sama ki haina khanjari ko mayam adudi mayam ngasi gi video se matanga sida ngasi gi mayam bye like share subscribe tawba ka biganu bye